Lives Matter. Siyabingelela this evening. Ngelilanga lelibi lihle kuNkulunkulu kuphela ngelanga lamhla 12 April. Libi because isigubha 12 April 1973. EmaSwati athi alala ngalelanga lanamuhla. Avuka anjinjelwe emagama, kunjinjwe everything, kunjinje nje impilo yabo. Imedia sitawukhumbula ukuthi nayo ke ya affecteka kakhulu ngale proclamation yamhla ka-12. Siceleke namuhla njenga one of the experts lesimbona ukuthi one of bomkanje mpofu longasichacha usinikete isithuba ukuthi sokuchazele emaswati bekuthi ngakumedia salimala kanganani ngale proclamation yasinqunula kangakanani isachubeka isibulala kanganani nangekuthi singaphuma kangaki. Ngiyabonga Nkosi. Welcome to our space. Ngibonga kakhulu umphephethe ngathanza nje ukuvusela emaswatini. Libito lami nguzweLimart Dlamini ngumhleli weSwaziland News. Njengoba sangethulile umphephethe. Mphephethe njengoba uchaza ukuthi akusilo ilanga limnanzi leli emaswatini, lilanga lapho khona emaswati amukwa emandla. Ngingayibeka nje kanjena ngicale kanjena lenzaba ukuthi utawukhumbula phela ukuthi kubuswa kwelive kuye kube khona imikhono lemithathu. Lemikhono ke lemithathu lesithi ngesingisi the three arms of government. Ngilapho khona ke kufaka ke executive, kube khona i-judiciary inkantolo, bese kuba khona ke neparlamente. Le media ke yona ibese ke iba laphayana sekuthiwa ke i-fourth estate, yona iyayibuke ukuthi ke kusebenzeka kanjani ngoba phela uma ngabe kunalaba sembusweni kubese ke kuba khona lokuthi labantu bona seba accounta kanjani labo labasembusweni kulabantu futhi ke ba account through the media. Ngoba bese kuthiwa ke imedia ngumlomo noma ke liphimbo lalabantu. Lo shothi uma ngabe kunemhlangano kumbe walabo labasembusweni le media yona iba ngumlomo ibuta imibuto senikwentile indiloku kwase kusinakuthatha lamandla athathwa ingonyama leya beyikhona ngaleso sikhathi sobhuza. Wathatha onke lamandla wawafaka emajobeni. Nangisike wawafaka emajobeni kusho ukuthi njena uhle abuka lokuthi ufuna maphi amandla awa exercise ngetindlela letihlukile. Imedia ke yase ayisakhoni kusebenta ngekukhululeka kusukela lapho. Ngoba utawukhumbula ukuthi kwase kuba khona naleminye imitheshwana leyabe seseyachakeliswa. Kusukela ngaleso sikhathi miningane imithetho lebese seyalandzela. Lokufaka ekhathi umthetho we-suppression of terrorism. Lo yawubuke ukuthi umhlaba uma uletha le idea yekuthi kuliwe netiphekelwa likhuni. Beyibuke lokho ukuthi umhlaba ufuna kuthula, peace and stability emhlabeni wonkana. Kodwa ke ema-dictators lafana ke nalapha kithi kaNgwane kwase sekusebenta ke wona lo mthetho leyo decree seyihleke icetshulwa kancane kancane implementwa ngale mithetho lena lesitawuthi ngesingisi oppressive. Lo mthetho ke we-terrorism tinsatheli utilimata kakhulu ngoba uyakhetha ukuthi awu-interview ibantu noma awubakhulumisi bantu letsine lengidawuthi ke labo labasembusweni nabahleli nje bavuka ekuseni bathi cha sesikhetha ukuthi thina sibone ukuthi
iphudemo ngiyabekisa ngema-terrorist ngoba kwakwendeka lokho la kulo live bese sivulile emehlo sesibona nga-2008 lapho khona wasenje immediately nawushawa lo mthetho kwabitwa i-press conference eMaswati lamanye labanemicondvo ukuthi uma leli vele ngabuseka ngemaphathi aveleke kwathiwa ngema-terrorist yahlukunyetwa lobeka mengameli wephudemo leso sikhathi Mario Masuku bekehla inyoka nezinkantolo kuthiwa i-terrorist. Lokho kwase kubanga ukuthi tinsatheli-ke lo mthetho wasetshenziswa osinathi use-newsroom njena kumbe uke wa-interviewa noma wafuna i-comment yephudemo uve sowushayelwa ngamaphoyisa kuthiwa uhlangana njani nalabantu labo usho ukuthi nawe soda mbanzakanya nabo. Kwahamba-ke mphephethe eMaswati agcina-ke vele emaphathi ndawukhumbula ukuthi kusuka lapha ku-2008 kuze kufika nakutase kuhlangane lapha bo-2017 2018 ngoba independent media online icale kuba active ngabo-2018 bese vele kuthenya kuthi uda ukhanze ephepheni njena ukhanze kubhalwe nge-political party beyaye ibhalwe kumbe nangabe iyahlanjaladwa babhale bo-band bo-terrorist vele nje eMaswati afakwa lo moya ukuthi na ukhuluma nje ukuthi wena unemicondvo ukuthi ufuna live libuswe ngamaphathi uyi-terrorist. Cha-ke solo lokho mpephethe ngizama lokho ukuthi le decree lena noma sekunale constitution solo mane ibekwe lapha emsamo kuhle kucetshulwa nje nakwakhiwa imitheshwana leti kubonakalisa ukuthi leyo mithetho ihlose kucinzetela abantu. Uma ucinzetela abantu ke mphephethe ufana ukuthi by extension ucinzetela leti insatheli ngoba insatheli ngaso sonke isikhathi i-basic principle ye-media noma i-role of the media is to act in the public interest. Lokusho noma ngawubhala indzaba kufuna le ndzaba leyo uthi bude ungakathathi ipenseli ukuthi ibathinta kanjani bantu, is it in the public interest. Noma ngabe kuthiwa mphephethe uke wayenda liphutha kwashelela ipenseli ngathi noma sengikhuluma Siswati lesidileni kodwa-ke asesithi wenda liphutha wenzatheli wabhala indzaba kwatholakala ukuthi kukhona longakakwendi kahle. Uma ufika ejajini ukhona lokuprova lokuthi lobo ukwenda was in the public interest. Uyakhona kuphunyula because uma kuprovekile lokuthi cha bongakahlosi kuhlamba lathi umuntu wena bo actor in the public interest. Lokusho le public interest like media ngona mgogodla wenza selena ivuka ekuseni iyahamba iyokhulumela sive. Lo Sobhuza-ke wathatha lamandla wasinaka fasobhuza aselamandla ewelela kule nkosi lekhona njengoba-ke nibona ukuthi le nkosi lena ine-absolute power ngale constitution lesinayo yabhalwa yaba yinhle nangithi yaba yinhle ngichaza ukuthi inema-bill of rights la constitution nemalungelo abantu ukuthi abantu banemalungelo, freedom of movement, freedom of the press. Yasekele constitution seyadivethwa la yafike yafa khona. Lo muntu lekufuna ukuthi thina sinathe simhold accountable is above the constitution. Lo showuse-ke ngumdlalo yonke lento because umsebenzi wenzatheli kuthi lona lone power a-account kulabantu through the media. Mina ngingithathele ukuthi ngimeluse ukuthi njengoba sewunale power lena nje ngoba ipower phela ingodi na ingakaluswa. Ngisho nasetinkampanini nje kunema-department wena ureporter kulo kodwa sile power ingano abuseka kubonakalise ukuthi nange ama-emails le decision ifike njani lana kuyabonakalisa le communication bayathi labasebenza emsebenzini size sifika kule decision njena icale lapha yacala lapha ipower ke leyo nakapolitiki
ipower iya accountable but la kangwane nawe insatheli nje uthi utsinza igama lamswati ubona ngemaphoyisa ekhaya kakho because vele kwathiwa akathindwa inkosi kanganga kuba noma baquestiona emaphoyisa uyawabona ngisho laphisweni ukuthi amangala kusonani lona thinza inkosi vele njena lento ngathi la ngingatini kulabantu ukuthi lo mlona awukhulumi njengaye nje kabi na ufuna ukukhuluma ngayo ngamane ukuthi uthi bayethe yako labakufunako ngiyo ke inkinga ke leyalethwa ngo-1973 decree noma ungathatha liphepha lanamuhla ulivule omabili amaphepha leso wakhanzile kube kuthiwa ngemaphepha uma kuyowendeka kube nenzaba lethinza Mswati bamane bathi government Judge Thomas Masuku wins against government kube kwade kathi waxoshwa ngomswati lemfo ngawubekisa nawungabe kumbi ICC iphenya Mswati le media ingamane ithi ICC noma ke International Criminal Court to investigate eSwatini Mswati ngathi mina emphephethe nyalo vula liphepha ubuke nje ukuthi khona yini kule nto letendekile kangwane kwabulawa abantu kuyathiwa ukuthi ngubani commander in chief everything is clear but nakureportwa kubona kuthiwe police government and lo government nje akude umuntu lesingamkhomba sithi government so indlela ke yale media le captured yekubaleka lokuthi it's a government so le media from there ayitshelwa ngumuntu iyathi sensorisha yona iyathi ithi khona kufuneka nyatheli khona unfortunately la kumele nganyatheli khona la kunale power khona then by ngalo singanyatheli la kunale power khona ibese seyiba useless le media singasibhala story mphephethe tibe tinzathu sibhalo iTimes sibhalo iObserver sibhalo iSwaziland News leleti two titawu omita leli gama lelithi Mswati bese lenye ithi Mswati tawu trailer lesina Mswati because le story sineligama ukuthi ngibani lo mflu obuleka abantu anganoma ngisayichaza kahle yini uyichaza kahle Nkosi kushaya khona yes uma utawuthi kufe abantu labangu 50 babulawa ngemasoja kuthi umuntu ongamkhomba la uthi ngemasoja emasoja athatha iorder kumswati so ngule media ke kufuna ukuthi investigate ukuthi emasoja akhishwa ngubani ke jana ka MP akhishwa head of state lase ifika ke le media lapho sikufuna ukuthi iquestion le power sayivela ke manje media seyigoqatandla so tawubona ke ngale story sesincoliwe ubona nje ukuthi aba asincolwa la ngabe kukhulunywa ngema-political parties lapho ke kutawushiwo ukuthi Podemo president Swalimo president NLC bacabene kunjena babe because ekuthiwa ubhale kahle uma ngabe uthatha onaba lekuthiwa balwa nelive na ubuta nje uquestiona ukuthi i-tax isebenze kanjani kuthiwa ke ulwa nale live because kwa elevatewa umuntu kwathiwa ngule live lo muntu lenkosi everything nguye so imedia ke emphephethe sisenale inkinga lekwekuthi sifuna siliberate nalena lengiyona ibhakuda manje kwakosathi kusacrifice lo editor agijinyiswe ngamaphoyisa aphume laveni adoba ne-freedom nakhona uma uphuma mphephethe uyalibuka lelive loyakile ukuthi linawe nema-rights because batakulandzela njengoba bangilandzela nje mina bayokubopha lela ukhona losi noma ubaleka uqala ubuke le constitution yalolo live lofuna kuyakile ukuthi uma ungenzeka ngithi ngiyabaleka la ngiyo-operator kunalivenali bese bayafika itangiprotector in le constitution yalelo live
if ukhanza le constitution yalelo live is strong kuma rights media, so yakhona ekutinda ke usebenze khona. Info ke yasida ukuthi le online media noma ngawuse Canada noma ngawukuphi uyadibhala indaba dingene leSwatini ngalomoya abasakhona lokudidubula ngoba phela bona basina bathatha amandla ba-investor etibhamini kangangoba usina ubhala indzaba uprinta leli phepha lelithengiswa etitolo kuphume emasotsha nemaphoyisa kakhulu kade bekuba amaphoyisa angena etitolo netibhamu bahlukubethe laba abathengisa leli phepha thengisa iphepha lihlamba lathi inkosi imedia solongibala kuhlukubethwa kwemedia kusukela ngo-1973 kulendlu ya-1973 decree nithengisa le ndlu lihlamba lathi inkosi bangena onke lamaphepha kuphume imoto so uyathi uyabuya kusasa noma sowuletha elinye liphepha lelide lesitolo sale nkosi abasalifuni latitolo because sekuphume impi nema-resources elive solo alwa ne-voice yebantu. Because what we need to understand mphephethe, insatheli ayibhali kuthanza kwayo. Kungako insatheli noma ngathiwa ithole indzaba kuthi minister noma bani manager wenkampani lethide uyajola. Akusiyo indzaba leyo nangabe ujola ngemali yakhe. Because it's not in the public interest. But nangabe ujola ngemali yesive sekuku-public interest. Wo, minister la noma manager uthethe imali yemthelo waya eCape Town nesingani sakhe. Le relationship leyo ke seyi-public interest esiyayi-expose. Kanti uma sitakukhanza nje utihambela nesingani sakho solo ngichaza ukuthi yini public interest. So imedia isebenza ngekubuka ukuthi isive sifuna kwathi ini kusithinta kanjani lesive. Lawo mandla ke athathwa nguSobhuza wase wawetelela kumSwati. Kumbe ngingavulela imibuto mphephethe na ukhuluma ngemedia ngakhuluma kuse ngoba yini ngiyenda onke malanga.